Shalom mahbata haganub. Saharinari, shalom. Patut do pujion ta Tuhan na ibata perdiar layak apa peridup ni uhurin. Ai bere do bata hosa haguluhan anja hajur giton boy dasita bani panorang on lahu memuji pakon pasangap kon Tuhan tain. Marmalas ni uhur mahita ai isarihon jana igo kido na perlu bata. Pasir-sir hitama dirita masuki hitama kebaktianta ibagas minggu on minggu na potoluhon dop Epipanias dengan topik mingguan naibatado batar-batarta. Tema kegiatan GKPS tahun 2024 hasadahon pakon pangidangion namar buah. Subtema pataridakon hitama hasil sironta pasautkon hadoharon pakon hadameon itongah-tongah ni masyarakat apa negara maronjolan bani hapitoron apa hasitongan. Masuk mahita hubani saat teduh. Pitah bani Tuhan Indo pangarapanta halaniai padas kita ma pujian sidiaran hubani Tuhan marsombah mahita riap mahita jongjong mandoding mahita humbani haleluya nomor 407 bait sada pakon bait 2. Ibagas goran ni na bata bapa pakon Tuhan Yesus Kristus apa tonduy na pasing sito palangit pakon tanoh on. Amen. Do pakon hanima maahu ase ipalua hanima ale ujung ni tanoh on. Ayahu do na bata sengdong nalegan be. Haleluya, haleluya, haleluya. Martongko mahita ham Tuhan ne bata bapa nami pargogo na sotarimbang doma ipatalarham hadirionmu marhitihon Yesus Kristus Tuhan nami mambahain gabe takas panandayon nami bamu
Hamdo Jesus si paluah ban nami jolma pardosa bagal on. Ay pargogoh yamma hanami manombaham. Ibagas tondui pakon hasitongan ase parsombahon nami on gabe hasangaponmu anjaha pasu-pasu ban nami. Marhite Jesus Kristus si paluah in jalohama tonggo nami on. Amen. Ay napoltak anjaha marsinal saldo sinondang ni Tuhan tain ay manapaliharhon hitahaganuk. Mendoding mahita humbani haleluya nomor 57 bait sada 2 pakontolu. Tangyon hitama titah ninay bata na 10 in. Titah na parlobi. Ahudo Jahoba nay batamu nini nay batata. Lang maloho mar nay bata nalegan sobali ahu. Titah na paduahon. Lang malo ganaonmu anjahalang malo usihanmu barang ahan na nagoriatas pakon na itanohon. Agi na ibagasbah pakon na itorun itanoh anggo nagabe si sombahon barang si balosan. Titah na patuluhon. Lang molo sebutan gorani ne bata anggolang tiba jujurni. Ay hona uhumni do magira sagala na marhapungkon gorani.
Titah na paupatkon, ingat ma manrobuhon ari mingguin, ibagas na onom ari ma horjahon sagala horjamu. Tapi angko ari papitihon in, ari parsaranan ni Jehovah ne batamu doin. Lang maloho marhorja ibagas na sadariin, barang anakmu pe, barang borumu, barang naroh konho sadalahi, barang naroh konho daboru, age pinahanmu pe, age sin hutan nalegan naroh hutamu. Ay bagas na onom arian do ito panebata, langit pakon tanoh, pakon laut, apa haganup isini. Dop ay marsaran do iya bani ari papitihon in. Halani ay do ase ipasu-pasu na bata Jehovah, ari parsaranan niyay anjaha irobuhon. Titah na palimahon. Maningon pasangapon mo do na matorasmu, ase martua ho, anjaha do kaho manggoluh bani tanoh na binerehon ni bata hubam. Titah na paunomkon, ulang ho mamunuh. Titah papituhon, ulang ho marbakis. Titah na pawaluhkon, ulang ho manakko. Titah na pasiyahkon, ulang raho manaksikon hata na sotongon marimbang hasoman jolma. Titah na pasapuluhkon, lang malo uhur-uhuranmu rumah ni hasomanmu, lang malo uhur-uhuranmu urang rumah ni hasomanmu. Barang narokon hon sidalahi, barang narokon sidaboru, barang lombuni, barang hudani, barang ahape artani hasoman. Sonondo hatani nebata pasal titah na 10 in. Ahudo Jehovah ne batamu, pargogoh na sotarimbang anjaha paringis nini ne batata. Say balason kudo dosa ni bapani hubani ginoparni, rosi sundut patuluhon, rosi sundut papatkon, ginoparni sagala na marsogam ni uhur bakku. Tapi holong do atehu bani na ribu-ribu, sagala na marholong ni ate bakku, nasoman langgar titahkin. Riap mahita mangindo. Ay talardo haganup dosa pakon palanggaronta ilobe ni Tuhanin, halani roh mahita marondos hulobe ni Tuhan, manowot hulobe ni mangindo holong pakon idop ni uhur ni Tuhanin. Menuding mahita humbani haleluya nomor 475 bait sada 2 pakon tolu bani bait patoluhon jongjong kuria. Oh
tonggo mahita sopotkon hita ma dosata hubani Tuhan na bata. Ham Tuhan na bata bapa nami paridop ni uhur hubani jolma pardosa. Doma iberehon ham anakmu Yesus Kristus gabe jolma manaron hahirion pakon haduyukon. Palamate tarsilang laho makokpop hanami anjaha mulak manggoluh. Naik hunagori atas laho mangapiti hanami. Tapi gatilang ihapkon hanami bagal ni pakopkop muin ban nami. Janah gati seng ihargahon hanami in banigoluh nami. Haganupanin inma pakorhon ni gijang ni uhur. Hapung janah hurang ni pangarusion nami. On penarohma hanami hubamu masopot kondosa nami. Saya palumbang hama uhurmu. Saya sasap hama dosa nami. Pergogohiyamma hanami laho manangihon hatamu aselambin ididah yahapkon janah iarusi hanami nadop ihopkop hamdo hanami. Ajari hamba hanami asik boto hanami martarima kasih marhitehon ni uhur hata apa pambahenan nami. Jalo hamba tonggo elek-elek nami on ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si palua hanami. Amin. Tangar anjaha porsaya hitama hatani nebata bagah-bagah pasal hasapan ni dosa. Ay seng dong ubah ni sabonar haganup do si dia mardosa. Anjaha seng dong si pujion ilobe ni nebata. Gabe ipitori do si dia marhite silayak-layak ni. Halani idop ni uhur ni hinorhon ni panobusion na ibagas Kristus Jesus. Ia do ipajongjong nebata gabe hite pardearan marhite haporsayaon bani daroh ni ay. Ibagas holong ni nebata doma isasap haganup dosata. Halaniay pataridah kon hitama tanda-tanda ni pergoluhan na bayu. Hasangapon ma bani nebata ibabo. Pitah ibagas Tuhan Indo jupah hita hasonangan. Halenay baritaon hitama hasitongan ni janah ulang mabiar hita izin. Menuding mahita humbani haleluya nomor 410 bait sada pakon bait 2. Tangar hitama hatanin nebata natar surat bani Markus bindu sada ayat 40 das hubani 45. Jadi rohma hubani sada halak nagadamon yelek-elek ma ia anjaha isombah lanjar ihatahon. Anggoraham tarpasusiham doahu. Jadi ma idop mauhurni isurdukon matangani ijamah ma ia lanjar nini mahubani. Rado ahu susi maham. Jadi mitor tanggal ma gadam ai humbani gabi susi ma ia. Ipaingat ma ia pake-pake dop ai mitor isuruh ma ia laho. Lanjar ihatahon mahubani jagaham ulang das ipatugah-tugaham in age bani ise.
Tapi laho maham patidakkon dirimu bani malim, galangkon hamma na tinitahkon ni si Musa, pabawa na adopsu si ham, gabe hasaksian bani sidea. Tapi aipe ia luar, ipukah ma memberitahon apa pasarhon na masaai, gabe seng terbahin Yesus be masuk huhuta bani natalar, tapi idarat bani ianan nalungun mando ia, anjaha marrohan do halak humbani hunja-hunjape. Amin. Martuah do na manangar hata ni nebata anjaha nara marimbagas konsi. Amin. Bandikan panorang do hita rapa kon Tuhanin anjaha lang boy hita do humbani Tuhan tain. Mendoding mahita humbani haleluya nomor 450 sia bait sada 2 pakon bait tolu bani bait na parlobe bani awal ni nasiam inang refni hita ganup bait na paduahon ganup dalahi refni hita ganup bani bait patuluhon haganup kuria. Hapor saya ontain songon na sinaksihon ni haganup halak na porsaya banisap tanohon. Au porsaya banine bata bapa pargogo na sotarimbang na manopalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Yesus Kristus anak ni nebata na sasadain indo Tuhanta na tinubuhkon ni si Maria sanggangah nape haliaban marhite ton dinapasing na manaron na parngit bani panorang ni Pontius Pilatus iparsilangkon mate anjaha itanom turun huna koritoru mulak manggolo humbani na mate bani ari patuluhon naik ke surga anjaha hundul isyamun ni bata bapa pargogo na sutarimbang in unjaima ia mulak magira lau maumi halak na manggolo pakon na dok mate
Au persaya bani tondu na pasing, bani kuria parsada nama pasing in, parsauran di segala nama pasing, bani hasasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sadokah ni dokahni. Amin. Lang begobir hita mandalani ari-ari ni pergoluhanta, halani ay samani Jesus Indo hita bani ganup lakata. Manduring mahita humbani haleluya nomor 310 sia, bait sada 2 pakon tolu. Salam may bata ganup. Sunari masuk meta hubani penegasan warta jemaat ibadah sedarion Minggu tanggal 21 Januari 2024. Naparlubi pertungguan pangapohon kuria. Sihol wahenondo pertungguan pangapohon kuria hubani keluarga situa Jarismen Purba. Bani hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sedarion idongkon ilan tesada siluk dop keluar minggu jadi hubata genup ase rohmah hita bani pangapohonai. Nah berikut nih aima sertifikasi majelis jemaat nasihol mengajari sidi. Jadi bani hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 ya dongkon do sertifikasi majelis aima untuk sertifikasi untuk pengajari kateisasi sidi ikuriat tahun. Jadi huwata ganuk majelis tua asyarohma bani penorangai ipukah pukul siah sampai selesai. Nah berikut nih
sermon hadomuan. Jadi bata majelis dimulai mas sermon hadomuan untuk tahun 2024 tahun. Bani hari Rabu tanggal 24 Januari 2024. Ipukah pukul 10 siang Marianan ikuriaton. Jadi ubata ganup majelis situa samas CST CSE aserohma bani parsermonanai. Nah berikut nih bani seksi bapak. Sihol ibahendo rapat anggota seksi bapak. Bani hari Minggu tanggal 21 Januari 2024 sadarion panorang nih siluk dop keluar kebaktian Minggu siang teneh sadarion yanan ilan T2 GKPS Cilitan. Agenda ini aima laporan pertanggungjawaban program 2020 pakon sosialisasi program 2024. Jadi hubat hagenup anggota seksi bapak kurion ulang mitur mulak lani marapat dohita. Nah berikut nih hubani seksi inang. Sihol ipukah ma PA bani tahun 2024 tahun. Jadi pemujai bahendo ibahendo bona tahun seksi inang. GKPS Cilitan masa bani hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 penorang nih pukul 10 pitu wib sampai selesai ianan ilan tesada. Jadi dong doli jai ibadah, kemudian kafe break, kemudian warna sari. Jadi hubain Asia Minang, asirohma bani acara ai. Nah berikut nih hubani seksi nama poso. Rapat anggota nama poso ya dong kondo homa bagas sadarion Minggu tanggal 1 Januari 2024. Ipu nama poso nomor Minggu kuriaon GKPS Cilitan. Tapi hilang terdaftar sebagai anggota jemaat. Boido mendaftar dengan menyatakan pernyataan teneh. Jadi pernyataan melobe, boy bereon ban nami sekretaris jemaat atau sekretaris nama poso. Jadi surat pindah nih holi menyusul. Jadi mendaftar melobe, duko saya holi surat pindah nih menyusul. Nah berikut nih hubani seksi sekolah minggu. Sihol ibahendo pertungguan bona tahun pengurus dan guru sekolah minggu distrik Pitu. Tim pelayanan sekolah minggu distrik Pitu janah ia dongkon bani hari Minggu tanggal 20 Januari 2024 tempat ni aima GKPS Cikoko mulai pukul 14 wib teneh. Jadi acara jaholi ibadah doko saya kesaksian games pakon tukar kado janah tukar kado neholi harganya minimum 50.000. Jadi hubain nasyam guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, asirohma bani acara sekolah minggu itu nih. Nah berikut nih Bapak Inang, anggo pardiati nasyam sunari kurang nyaman hitai kuriaton gerejaon lani dong pembangunan lift. Jadi maklum mahita mungkin butuh waktu 3 sampai 4 bulan. Toko saya holi doar mardalan diar ganu pembangunan on begas tonggota asiholi bulan-bulan 4 atau 5 boy ma diar lift tene. Jadi kondisi sunari asih maklum hita. Nah berikutnya Bapak Inang lanion doma awal tahun ipangatan nami diakonia sosial ta asih boy ma bayar hita tetap dope anggota baru tetap DP 200.000 untuk pendaftaran janah iurani per tahun 200.000 teneh. Nah berikut nih kali dong piga anggota kurion baptis ihuta nyombah. Jadi ala purnami ase boy meserahkon fotokopi surat baptis janah iserahkon huben nami teneh. Ase boy catatan holi bani database ta. Kinai mah penjelasan warta jemaat di Batu Sedarion. Terima kasih Mak, matong ngomita. Maaf, sebelum martonggo hita, hai dong persembahan pujian Naomi, teneh, ibaratnya penorang. Alani iselingi dengan pujian Naomi maholi tonggota.
30 kan.
Ini persembahan puji mulai dengan kosong. Oleh kasih
martung kumahita. Tuhan nebata Bapa nami, terima kasih Tuhan, sembah nami bamu ibagas dari Tuhan. Riap nami Tuhan, kuriamu kegapes celitan, memuji pasangan Tuhan Tuhan, bersyukur Tuhan, berterima kasih bamu Tuhan bagas sadarion, lani pokokmu Tuhan, bani haganuk, kegiatan nami bagas sadarion Tuhan. Tuhan nebata Bapa nami, mengharap Tuhan nami Tuhan. Asitong sumaniham namin Tuhan ibagas minggu naloro saham untuk nama ngajari meramuti mengurupi namin bagas agano aktivitas namin busuni kagaya silitanon Tuhan. Tuhan nebata Bapa nami martungguhan namin Tuhan bani penonangon bani orang tua nami nado lansia inang naomi sunai humata di mayat Tuhan. Tuhan nebata Bapa nami bani hari dua ni sedia Tuhan, bani kesendirian ni sedia Tuhan, kolong mengurmu Tuhan, beri hamtung bani sedia semangat, beri hamtung bani sedia gembira Tuhan, beri hamtung bani sedia pasu-pasu Tuhan. Asitong sedia berterima kasih bamu, janah takas Tuhan Tuhan Tuhan, bani inang naomi Tuhan, madoko persembahkan pujian Tuhan. Porsai itu sedia Tuhan, tak kasih kena pilu-pilumu Tuhan. Hasumani ham masih dia Tuhan. Bani sendirian di sedia, sehamatong. Nadong bani kehidupan di sedia Tuhan. Porsai Tuhan nami yang sumani ham do orang tua nami inang naumi umat Tuhan. Tuhan nebata Bapa nami, tunggu kenayangan Tuhan, genu perekonomian nami, genu cimat kepestisan Tuhan. Bagi hidup kegiatan nami Tuhan, usai Tuhan nami, juru piham Tuhan nami Tuhan, bani haganum, korja kegiatan nami sehari-hari Tuhan, bui mardalan dia Tuhan. Tuhan nebata Bapa nami, tunggu nami do umah nyembah nami Tuhan, nah ibagas persekolahan. Do masalah tungun semester ganjil Tuhan, masuk dia bani semester genap Tuhan. Tuhan nebata Bapa nami persai doa nami Tuhan, hamduna manununu, hamduna beri habintaran ubani nyembah nami, baik PI tingkat SD sampai tingkat SMA Tuhan. Terima kasih dasar nami bamu Tuhan. Bani pakoloengmu, bani semester kena lewat Tuhan, sunari masuk masih dia bani semester baru. Mengharap Tuhan nami Tuhan, hamdu memberi habintaran ubani sedia. Tuhan nebata Bapa nami, tunggu nami rumah Tuhan, banyubah nami, sedang bagas perkuliahan Tuhan. Tuhan, aganum kegiatan disedia, yudus penai bamu Tuhan. Main hama tongon, aktivitas disedia, bani sehari-hari, nomor pertemuan bani kuliah disedia Tuhan. Jarak pengatham sedia Tuhan, asaiku tetap sedia, biar tidak kamu. Tuhan nebata Bapa nami, tunggu nami umat Tuhan, bani nyobah nami maposo Tuhan, yang sedang mencari pekerjaan. Kolongmu Tuhan, asiku itu masih dia dapatan kerja, songon kehadirannya sedia, patudukam Tuhan, ujuk ham sedia tadi semangat untuk mencari kerjaan. Untuk semua pemuda nami nama poso Tuhan, kubamu. Sunai umat Tuhan tunggu ke nami, banyak apa nami Tuhan. Nadoma patutnya dapat pasangan hidup Tuhan. Mengharap ke nami orang tua Tuhan, ondos nakubamu Tuhan, patut kamu. Ajari ham, nyombah nami nama posokan Tuhan. Asibu itu mon sedia jumpahan pasangan hidup nasi sesuai pakon harus sujudmu, sunai kumar sunami ajul mau Tuhan. Undos mabamu nama poso nami Tuhan. Tuhan nebata Bapa nami, itunggu nami umat Tuhan, program ni jemaatmu nadong terlaksana pakon nasikol pamasaun kopi Tuhan. Khusus ni bani rapat-rapat kategorial Tuhan, seksi Bapak, pakon seksi nama poso nasikol merapat dengan sedarion Tuhan. Kalau umurmu ujuham hagenum Bapak, ujuham genum nama poso,
Asiriap Tuhan mandihuti rabaton. Asibutun irancang hanami program na sesuai na berdampak kubani jemaat Tuhan. Ujur ham hanami hagenup anggota seksi Bapak sunai homa hubani seksi nama poso. Sunai homa siol liadong kondo homa holi pengapohon Tuhan. Olong hurmu ujur ham homa hanami kuriaon Tuhan mandihuti kebaktian pangapohon ini Tuhan. Setongon mahanami marsiapohan Tuhan. Tuhan nebata apa nami tunggon nami mahagenup Tuhan kegiatan ni resort sunai gi distrikon Tuhan ondos mahubamu Tuhan. Umat tunggu nami Tuhan butuh doa nami butuh kam doa hana perlu ben nami dan ahasi perlunan persai doa nami Tuhan iha somani hamdo hanami marsada-sada. Umat tunggu nami Tuhan pada sekenai mohon bagas goreng nak Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bani perjalanan di Goluhta, bani mandupakon pargoluhan on, bani malas ni uhur, bani pusok ni uhur, bani parut tolon peai, Tuhan Indo batar-batarta. Puji nama Tuhan ta, mari kita doding haleluya nomor 130 alu, bait sada 2 pakon bait tolu, bait na parlobe, lirik ni baris na pertama na siam inang, lirik ni baris kedua, hita dalahi, dup kosiai bani ref riap hita gandup sonai, lanjut hubani bait kedua, bani bait petoluhon riap hita gandup.
hidup ni hurma bani nasiam pakundame. Humbani Tuhan na ibata bapata, pakon humbani anak ni Tuhan Yesus Kristus. Amen. Salam bata ganuban. Bapa inang kuria na hinaholongan ni Tuhata, bani minggu tolu dop Epipanias sadarion. Ambilan bata aima kumbani pesalmen onom 22 ayat onom das kubani 10 tolu marhitehon ni topik mingguta na ibatado batar-batarta. Sonon ma tarsurati jay. Pitah bani na ibatado ho marhasonangan aleton duyhu ay humbani do roh pangarapanku. Pitah iya do dolok batu pakon hatuahon bakku. Iya do batar-batarku seng anjay topas aku. Bani na ibatado maronjolan hatuahonku pakon hamuliaonku. Batu gingking haguguhon bakku. Iyanan parlingotanku ay ma naibata. Say hubani man asyam martenger niuhur ale jolma. Lukarima uhur na siyam ilobeni. Naibatado kaparusan batta. Hosah tumangdo anak ni jolma. Si paoto-oto anak ni manisia. Ibagas timbangan mittordo si dia bonggal kuatas. Hapungando si dia humbani hosah tene. Ulang manas yamar pangajaman bani kuasa. Ulang koma mangenjeng bani barang rampasan. Martambah-tambah pe habayakun. Ulang ma dopag jayu hurmu. Sahali marhata na ibata. Dua pahara na tartangarahu. Gok bani na ibatado hagugukun. Anjahagok bamudo Tuhan hidup niuhur. Hamdo mambalaskon bani pambahenanne aima dasne. Nasyam bapa inang kita ganupan namartupon ibagas goran ni Tuhata Jesus Kristus. Ambilanon aima igoran Mazmur Daud, Mazmur kepercayaan. Penterjemah Bibel membain judul ni pesalmen 62 sonang ilambung ni naibata. Aima hasil terjemahan ni kesimpulan ni si dia sonang ilambung ni naibata. Mari kita lihat dumuhubani judul ni bere penterjemahon. Bapak inang kita ganupan ilobe ni teks tahun ipatugah do sonaha pergumulan ni si Daud bani goluhni. Anggo tiki parmahan ia, gembala ia, dome butuh kita hakadiba tantangan untuk menjaga gembalaannya. Ya. Tapi bani teks tahun ia tahun bani ayat 5 mariah do si dia lako manjulak kosi humbani hagijangonne. Ya. Tutulang be selaku gembala yang godongi hata hagijangonne. Ay mahalak si dia nalako manjulak kosi humbani jabatan sebagai raja. Halani ay mahagijangon bani parangay bani masa ni si Daud. Anggo raja do ia ay sega ni nasihol manjulak kosi bani parangay. Sejarah patugahkon nasihol manjulak kosi ay anak ni Absalom. Sihol merebut kedudukan sebagai raja. Sihol membakuhon harajaunai hubani. Asi iya ni nuhur nila kumanrajai bangsa Israel. Bapak inang pergumulan na paling berat ay ang goroh kumbani niombah do. Agi ise kita. Pergumulan paling berat ketika itu pergumulan datangnya dari anak-anak. Asibudu bayang kok kita sonah pergumulan ni Daud bani teks tahun Bapak inang. Bahkan nini ijon bani pamuka ni teks tahun. Songon ding-ding na lahu jomba mando iya. Untuk kami tembok lahu jomba. Ngulangi tukol ay madabuh mando. Usis sonay manini guluh. Tapi selaku Mazmur kepercayaan on.
Siul Daud patugahkon bani dirini. Agepe dong do uhur ni siul membalas. Memang anggo tekan kita, anggo do kalak kita, taduh ta siul membalas. Dengan cara kita, sunah kita membalas seperti tekanan ay. Tapi Daud makataon bahasa kita bani ayat onom. Nini pitah bani naibatado ho marhasonangan ale tonduyhu ay humbani do roh pangarapanku. Daud mardialog bani dirini anggo parbagasay namin siul membalas ma. Anggo uray namin siul membalas ma. Tapi ia punya kepercayaan, ia punya iman kepada Tuhan. Nini mahubani dirini hubagas, ulang ko membalas. Ulang bahan na jahat ku bani halakay. Halani na ibatado, gabi batar-batar bang. Ondo po na pertama bani tekstaon, bani topikta sa dariyon. So ondo dingka, haleluya, 100 pialno kanay, na ibatado, gabi batar-batar bani guluta. Mari kita lihat. So nahado, bani tekstaon. Bani tekstaon buik hata pitah. Dalam bahasa Indonesia pakai hanya. Sido na lang adong naligan curhat. Sido na naligan lako patugaho palaporan kiadanta. Buwi kalak na lako manangihon. Tapi pita manangihon do. Tapi nini parpesal menon. Pitah na ibata. Humbani buwi pilihan ay. Humbani buwi tempat curhat ay. Langadong na mangatasi. Anggo curhat hubani na ibata. On manasiol ungkapon ni Daud ijon. Lang pitah kubani dirini ia makatahon. Ale tunduy ku pitah na ibatado batar-batarmu. Tapi digut do ia hubani lingkungan ni. Hubani bangsa Israel bani perangay. Ase si dia tetap bani pardalanan gulu ni si dia. Mari kita na ibata gabi batar-batar ta. Jadi ondo arti ni kuria bapak inang. Lang pitah pribadi lepas pribadi kita bujur. Tapi sonahadu si kurion secara bersama. Bagus kesatuannya, bagus imannya, dan bagus aksi sosialnya. Ondo na parluwi na siul sobuton ni tekstaon. Napadua akon bani tekstaon isobut na ijon. Dukko si ipatugah na ibatado batar-batar bani goluk ni. Ay do gabi hatengeran ni hurni. Ipatuga do keadaan ni Zolmaon. Ipatuga do situasi ni Zolmaon. Nini no kanay hapungan humbani hosah. Yo, nakado si hapungan humbani hosah. Ang gubatan namin, ulang magohosahnin ka na ito. Agi mahungay asal isitong kosahan, maroso dyan sunay. Lang maroso kita, isitong kosahan, tayo mo kikokik. Kita tidak suka. Tapi parpamas murol lah humatukakon, hapungan do ya humbani hosah, jangan banggakan dirimu, jangan banggakan apa-apa yang ada padamu, harta, kedudukan, dan segalanya, jangan banggakan. Hapungan doay marimbang hosa ang gibuat ko si hosa mo ay haberti niya ay kabi namar hosa di sepur 2 tahun asi porlu baju asi porlu sipatu lang ko si mar hosa dong do halak to kon bangirim sipatu marjas lengkap dong doay tapi tagalo ondo na parlubay la ko patugakon ni pasalon soal keadaan ni Zolma. Keadaan na paduakon bani tekstaon si olida hota halain tantanganay roh kumbani anak ni. Roh kumbani niombah ni. Au lang kuboto anak kibetulan dua usa darion masih nama poso somak kuni urhu. Marlayan jo halaming usal kan bapa do sebelumnya inang do izon. Ya, tapi saya ketika saya lihat itu nama poso saya mau berpikir tentang berhubungan dengan nama posoon bani konteks on. Saya buat contoh yang sederhana dan mungkin pengalaman kehidupan kita. Adong nama puso narup dokah markawan. Istilah sonario lapidas martunangan, pita markawan dobe. Bahasa sonario. Halaniay ibaranihon nama poson mamambuan hurumahne. Ya. Lah mambuan hurumahne. Dup ko si ikawahkon pangisi ni rumahon. Matamali pangisi rumahon, kalani buedu jay, dong bapa, dong inang, dong adek, dong abang dan seterusnya.
Dokosi mulak itaruhkon niyong banyon hasoman niya'y hurumahni piga-piga doka rohma sahap pangisi ni rumahon. Lakpalupatuga isi marsahap bapa takinangata kise. Ini sunun. Enggak harus dia. Enak dohatai kan? Enggak harus dia. Oke. Bujur anak tahun. Karena haputusan keluarga enggak harus dia. Mardalan mapan orang terus. Mardalan mapan orang terus. Satu saat rohma use anak nyon tanpa hasoman nyon. Nini ma hubani keluargaon. Dia selalu pakai kesimpulan tadi. Pak, enggak harus dia. Nokan balos di sini dia, enggak harus dia. Sunari balos ni, enggak harus dia. Ya itu tong kata-katanya. Langrai pabalik anak tahun homa hatani orang tua ni keluarga. Itu tong ipake. Nokan enggak harus dia, sunari enggak harus dia. Bapak inang kita ganupan dukah membergumul keluarga. Na terjadi dungu bani situasi. Perlu be doma itonggosi dia enggak harus dia. Halai doma anak kope doma sip doma bujur serkohanyon. Doma itonggo. Anggo pakai istilah teks tahun doma besi dia na ibataga be batar-batar ni. Halani doma malas suri keluar kon doma ruka halang terjadi bilang muka robi. Tapi bin nasabnya anak nion margubul mau sisi dia. Halani enggak harus dia. Bapak inang ahlu nasiul subutun domo hujon aima onma nalang sada hata pakonuhur. Ya. Langsada na yucapkon hubani uhur. Dan teks ini berbicara kepada kita, satukan hati dan pikiran nai bataro batar-batarmu. Jangan di mulut nai batar-batar, di hati bukan rupanya. Radu sunai terjadi bani guluh tahun. Lip service. Dia persahap, tapi ipudi dupar kosi legan situasi. Halanyai Daud bani teks tahun maka tahun naibatado gabi batar-batar bam aleton duihu. Ia berbicara kepada dirinya dan ia berbicara kepada orang lain di sekitarnya. Ase sama-sama kita naibatado batar-batarta. Halani naibata batar-batar rai igambar ma songon gunung batu. Au sabagali gedung gereja Allah batu begol marlingo tay pudinya itu murasa aman auge senjata aroh kunjin. Ay ma baru sabagali gereja ibu dina usok perligot agi ahna masa la pala gobir beo harus begel betu langit tombus agi pelurua iso on gunung batu dolok batu nasiam isenaungga hundera Palestina bisa lihat bagaimana besarnya gunung itu, bagaimana kalau itu benteng dalam kehidupan kita. Gambaran doon Bapak inang halanyai bani tekstaon barilah kita anggo ihatahon naibatado batar-batar bani guluta jana somal dooni do dingko kita somal dooni roh kita. Mari kita ini hari ini menjadi renungan baru bahwa tidak sekedar ucapan anggo naibataga be batar-batar, tapi ia memang benteng dalam segala keadaan. Om mana paduahon na dihol cobuto di teksto lukusena patuluhon kita ganupan on menarik dohoma ayat 12 Bapakku tak piga halimar sapu baku langku tangihun orang tuaku apa izun ni nesa pudua sahalimar hata naibata madah nini dua pahara na tartangarau ablang kubotong kumar sap inangi rumah tabe hubari bapaw na sahalimar sapi pigi tangarham atak sebalik di marsaba pa ako kubali nakon pigi tangarham na itangarham ay ma ejaan. Untuk kita do ejaan, buat lebihin baku, buat
lobey in baku. Kasunay do. Ya. Thank you. Marhata hamge tada opung ko ni baupuni. Kan naipadukam naitangihon ni kan ejaan kata mudo. Tapi perpesalmen bani Mazmur 62 ang gudom mayakun na ibatado kami batar-batarku, dulok batuku, bentengku, nini marsahap sa halila na ibata, adong dua na hutangar. Siruda kampanye on daw lang kumagibo pa dito ito palagi dong jay. Halo, siru lahu yun. Nakpalas pala mahuwa kumani di bakit. Nasiul subutok ko yun ay ma. Nini ang godom man ay bata, dulok batu, benteng mo, adong dua na siul tangihon mo kung ba di sali marsapya, ay mapasal, iya parholong, dan dia adil. Ya. Naibata ay manaibata parholong, dan naibata ay manabata na adil. Jadi anggo kurang-kurang der hubungata, lang adong adil na salakon ba mo, at kalakay hubat, tatap kita balakay, na ibatama pangaduan ta. Ulang balasok kam. Halailang adil yung tuari, patar pilang adil ba ni, kutotoy maya, ningo pa jupa di pigitse, lang roya, apisal nadi, bulang sunay, karado sunay, parinangon, pa jupa jakita dan ini, karado sunay. On manasiul sebuto ni teksto kubat tahita korban. Ketika kita mendengar suara Tuhan, itu ada kasihnya dan ada keadilannya. Jadi jangan pikir macam-macam. Parholong do Tuhan ay, dan adil itu Tuhan. Anggo sonon ope kiadaanku, lang sonon autorusni. Hali parholong do iya, pabalik-balik kam lah. Anggo sulit ekonomi musunari, halani adil do Tuhan ay, lang sonon kam torus. Halani adil do iya, jamar kuasa, parholong do iya. Itulah arti dan makna ketika kita berkata hamdo Jehovah bentengku, hamdo hatuahonku, hamdo duluk batu baku. Apapun perjalanan kehidupan kita, yakin dan percayalah bersama Tuhan tiada yang mustahil. On manasiul subutoni teksto kubata Bapak Inang. Halanyai marilah kita berjalan bersama. Ya. Anggodom mai hasomani Tuhan kita tahun 2020. Halani Tuhan doai duluk batu. Tuhan menyertai kita. Lang halobi kamuai. Lang halani karistek kam dasturi palobus kam. Tidak ada pengaruh jabatan Kristen mitur larong na borit. Karena Kristen tidak ada sakit, tidak ada pergumulan. Dosto itu kalakai. Perbedaan kita hanya satu. Tuhan menyertai kita. Ang iasomani ham tahun 2020, iasomani dohita tahun 2024. Bersama Tuhanlah kita maju. Ondo nasiul sebuton yun, halani aku kita masih secara bersama. Hamdo Jehovah batar-batarhu, hamdo bentengku, hamdo nagabi pangaduanku, bani genup na masa bani kulukku. Martonggo maita. Terima kasih mabamu Tuhan. Hatamu hata hagoluhan ondos ben name. Hamdo benteng batar-batar parlingotan nami. Pita hamdo Tuhan nabui paluah kon hanami, humbanay bagay ni parutolon na masa na idop pakok kanami. Ihalami hanami doin, ihaporsay hanami doin, banitahun na salpu, ipadiparham hanami, banitahun na baru tahun 2024. Langin butuh kanami akala ko masa iyon Tuhan. Tapi porsaya do hanami marhiti katamu, halani hamdo batar-batar rosi benteng nami, ahape na masa kuhdo kuasamu, kuhdo kolongmu, kuhdo keadilanmu, laho patorsahon parguluhon nami. Tuhan, pasu-pasuham hatamuna ondos ben nami. Pasu-pasuham horja nami si ganupari, nambere buah rosi malas ni urban nami. Martonggo doha nami Tuhan, hubanya ganup keluarga nami. Niomba nami na marsikolah, hamma na mambere hikmat habotohon hubani si dia. Ubani si dia na manori horja, hamma komani Tuhan nambere horja. Banis na poson na manorihi pasangan hidup. Ubamu Tuhan itunggok kanami, hampa tudukon, hampa jorekon pergumulan ni si dia. Hamdu Tuhan haganupan, gabi alamat ni panginduan nami. Bapa nami na surga, bani panarangon martonggo doha nami, ubani kuryamu na ibagas na hurang sekat. Si dia na op nami tibal irawat i rumah sakit,
Aima Bapa Feber Simarmata na irawat IRSCM. Sudagi Bapa Pulo Samosir na irawat RSPAD Gatot Subroto. Tuhan, tetap kamsi dia ipudomanne. Kawakon hamsi dia Tuhan. Sunaya giru si keluarga na manjaga, na mamikir konin. Piriham hasabaron, sukupiham kebutuhan di si dia. Bapa namin ay surga. Martonggo doha namin kuma, bani kuryamu, na ibagas proses pemulihan, baik na irumah, atap na ijasi dia sunari. O Tuhan, lambing tambay hamma, hasehaton na optimal, na sempurna kubani si dia. Ay mainang situales mina, taragih, inang situales Mariani, purba, Bapa Milton Aritonang, Bapa Situa Janwiner Sinaga, Bapa Andin Nafi Sinaga, inang Situa Avina Boru Saragi, Bapa Swesdin Saragi, atap dong ope Tuhan, langi sebut kanami, si dia pe urupiham, pulihkan kam kesehatan si dia. On mahanami Tuhan, ondos bomu mahanami rosigulu nami, ibagas Kristus Yesus kanami martonggo. Amen. Paima yundos kita galanganta tangar hita malubay hata ni naibata nagabi onjolan batta la humanggalang ay matersurat bani Psalmen 50 ayat 10 galangkon mabagal ni hurbani naibata anjaha galari mabagah-bagahmu bani sitimbulanin sonari ondos kita ma galanganta. Ombak pun teduh, berjalan dengan Yesus. Ombak pun teduh sampai ke tujuan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berjalan dengan Yesus, ombak pun teduh sampai ke tujuan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhan
dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh sampai ke tujuan. Di badai ombak dunia, Tuhanlah perlindunganku. Terjadi goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Riak maita jongjong. Martong gomahita mangunduskon galangan tahubani na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami. Pardiar layak janana unjah kuban nami. Terima kasih matron nami bamu. Halitong tong do ipasupasuham guluh nami. Domma iha somani ham hanami. Jana ipasupasuham korja nami das kubani sadarion. Sonari ibagas malas niuhur. Roh dohanami mangondoskon buani horja, nadop pinasupa sumuin, gabi galangan hatari makasihon, pakon puji-pujian nami hubamu. Onpe siya jaloham magalangan namion, bain hasangapon ni goranmu, jana mambain lambin marhataridakan harajaonmu iduniaon. Ibagas goran ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, jalohamma tonggo namion. Amen, tondui daging uhur apa guguh. Ya
ham Jakoba Tuhan janah na ibata nami napasing anja hamar mulia doham. Ay isi pelang humban nami na ongga mangidakam. Anakmu nasasadain Tuhan Yesus Kristus do napabotohkon ham bani duniaun. Ban nami haganup jolma. Hinorkon niin gabetalar haganup idop niuhur. Pakon holong niatei apa horjamu bani goluh nami. Sunai ko mahata pakon harosu nihurmu rosi padanmu ban nami. Maidop mauhurmu ban nami. Parguguhi hamma hanami. Marhiti kuasa pakon haguguhon ni tunduy na passing. Asilambin marbagal panandayon nami bamu. Ibagas goran ni anakmu Jesus Kristus jalo hamma tonggo nami. Hamba pa namin na inaguriatas. Say napapasing magoranmu. Say roh maharajaonmu. Say saut maharosu ni hurmu. Inaguri tongahon songon na inaguriatas. Berihama ban nami sa darion haguluhan ari-ari. Sasapham madusa nami songon panasap nami. Bani dusa ni kasoman namardusa dopak kanami. Ulang hanami boriham kuparlajuan. Paluakam mahanami kumbani pangago. Misir manasyam domma ipatugah kubatta aha namadiar na hinarusuhkon ni Tuhan ay mamakorjahon hasittongan apa hapitoron jolom bani hata ni Tuhan sunay agi martoruh nihur si usahonon muma makorjahon pandiloon nadop ondos bamu tenger mauhurmu ay ihasomani anjahay parguguhin ay batadoham makorjahon namadiar jalo hamma pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata. Ipasu-pasu anjahay iparor Tuhan na ibatama ham. Isundang kon Tuhan na ibatama buhini kubamu. Jana maidop mauhurni mangidahkam. Idopak kon Tuhan na ibatama buhini kubamu. Jana ipasorap madameni bani tonduymu. Amen. Terima kasih hubata hagenupan, hubata seksi bapa, na adong IGPS Cilitanon, buka kita rapat jam 11.30 atau pesatonga 12. Terima kasih mak. Tes.